Mema we about juicy news, hot news, all time latest and hot news. And I'm the Bremo. Onya TV morning show host Captain Smart for the summer to their water to be money. MPT4 much as a year would be the assembly to their water as a 4 to Tɛnii. Never said I'm going a year Tɛnii a year. Dr. Mahama Bawumia na Captain Smart and some good na Akida. Now answer the and some million other one. Let's just say so we now subscribe to the channel now. Let's just say over subscribe. Whatever I say over click subscribe button. Now our barely notification. When it's a new video be also was ever can be. I feel we are like the video. My thumbs up, nothing. Share my awful frost na when you be now working. I feel you go a year and Captain Smart and I would be people felt to be money or say I had dear almost on you running who says I just simply jar. Then no just say I would can't say as anti phone to about my Tɛnii. Now Bawumia officer another Miska or a Senegalist. Captain Smart and said to go now and now to the water to be every money walk. Now yes, somebody and somewhere Captain Smart and to the for Bawumia home would to me. Or the same to go now to the na engine is here. They are correct. Wa braje kufa kacha private sector is the engine of growth. Now so with the engine na the car na be kon mo mpe opestia. Person mo first. Ye be kwa ko stia no abion stia na ye betu ahye won se ma de akọ. Mo first stia no emami. Why na de be ma stia na de betu ye kokoko mpe abebere tutu gugu ho. Ye be tamba ko abrew. Wo kwa agbobroshi stia dada kura agu ho. Woko kumase ai magazine ebigu ho ye beta mbia ma ho. What's up politics inti enyansafo wo krum he na adwen kofam. What was na me ka tell? Adan me ka tell say me. And then in the ya be di assemblyman kra the way me ka say ye be sesa. Se ma ka tell pen. Baby I love you be a bedru no esro kasa. It is our vice president na cast one car no wompe. Wa kofa guru, ma guru jira hot tonum. So odome de car ne be ma wo so John order no nsasa opestia no kwa. Hwa asa na omusa. Asa no e. A branch say be de car ne momu ina ma. Oso ompe me pestia no. Wana ka to say stia ye car. E ma ne ye aduane abisa tago de stare e stia. Who num to Bawumia person num obenu corruption in manaye more. Running mate keke. Hey, sister, transdrink sit well. Say running mate keke ni ye. Abanya owo or abang party or wa bam. Running mate ye keke to me ye trouble. Hey, omo ko Kumasi na se Bawumia ko ye na adwen so bebo na podi no hu. Trouble is see Kumasi no. Ento oni twa so ntem no. Person mo first stia no emami. Me, I have no problem with whoever becomes the running mate of Bawumia. But then partner ekoso. You better about that December 7th is December nka. It's July, August, September, October, November. Akabo sumenai ruling party only running mate. Say Ghana economy na it said about Bawumia be running mate no me do nya me woto aba ma kwa we ya ho. Kennedy Agyapong so mo ye Gyamfi fo. Na ye nim da. Ukwato aba ma Gyamfi fo. Hu omo. Bini au. Kwato aba ma Gyamfi. Kennedy ne kan. Bini ye nipa o. That time na mo multimedia. Oni o ma hene Kwabena Asante. Ene ya abrefu ya. Na me see from them kwhia kan. Or the Mercedes Benz bi na buy that day. Bisan. Oba bia na te say the nkrofo be twen me wo hey. Na nkrofo be gu na chi. Omo twen Ken. Na tua school fees. Why say so no the Gyamfi fo sika na etua. Cause o MPP ni. Yamenam kan. Ono a won say the wiase ete adano me say Wontumi o ka kire Ghana fo say MPP Asante fo nto aba matani say Bawumia officer alone Bawumia o Senegalese mwa Bawumia fi Senegal Bawumia so Tɛnii Asante hene pe na ama me be hu say Asante nchira hoho me na me ka kire wo uko Kumasi a yewo Ahuraga yewo Fantini town yewo Aboabo number 1 Aboabo number 1 na nso no mo eno mo to Aboabo number 2 ha enti
Asantefoɔ na nkasa hu sɛ no ngofo na gye kuro na aboso no mo te Ashanti New Town but about the politics Asantefoɔ wo MPP bu no didi ntafo atem sremfo atem so ye Tɛnii eti Emma Siddiq Abubakar ebe trem say kasa wo ye Tɛnii ya ni watem honorable ene na wo kan bibia dodo ye ba yen ye ho ye kasa wo ye Tɛnii ya yo kasa wo ye jilifo the king of morning shows say Mahama ye Tɛnii nti ye se ye to aba Tɛnii Bawumia so or ye Tɛnii proper Mahama kura de asante kakra wo na busu enu abrante bi wom Wani. ai woni dim imodi papa ya asante ne papa ya asante ni oya ade bi edisida nsa ye pentos iron rose I don't know ade bi edisida ni din ai wom ne se ya asante ni me da ben kan hwe o e me busa be da me ma di pare whatever Someone here and someone. Mahama ye Tɛnii ana Bawumia so ye Tɛnii nti Asante region MPP for matter about Tɛnii afemo Tɛnii there's a Tɛnii ni nyansa chen Asante region MPP ni Bini ow. ntafo ni nyansa chen Bini ye nipa o. me ka MPP for na wa Asante region no se me ye me ye politics na make no enye tradition se me ye na ti ase men sheda nkokon no fa ugimi so ho cause Kennedy Agyapong ama ya te ase se MPP for ye Jimmy for nti fa ugimi no so ho se Mahama ye Tɛnii Tɛnii no ono si kumawu Kweku ba ko document na yira Kweku ba ko me so document na yira Tɛnii ena osi afari Tɛnii no ena si sawia Tɛnii Mahama ye Tɛnii konongo Tɛnii eti se na na mo se mo Tɛnii so obedi o man ne so no Bawumia oye Tɛnii enti mo to aba Tɛnii The victory of my. hey usu da Jimmy no na we late Bini ow. Ow. se mo to aba Tɛnii wow said we are sitting yes wo we of one sir aya hwe de eti na ahemfo omo sa omo do omo bankum otumfo okafua no de awo ne bo de asane kire ne se me yo hene ameso me mu odu bankum ya me dia me fa ya me dia echi me hunu manim ya me dia nanso me bankum nie me we of one sir ya na ma hwe me dia eti me tumi firi akonwa so asana se tra the king of morning shows eti ahemfo asakura no etu yemfo wahu hwe me katre madam fo bi ofia igbemem so ga kope na me katre ne se hwe memfa ndi sin katakata wani na njibi madwene mu mmie na su enyansa se wempi oye NDC ni udisi oye NDC ni ojimi a hwede ni ase na ka chense chief ade a wo ye gya na nye Okoto kuseda wantimi anye saa pepepa wonye Ghana ni papa Okoto kuseda mna we a party member when you Ghanaian. What the way of my next is a Jakodu. Say, ya me no ka say, abane pebesi odi betua. Ye wo July, August and September salary. O manya ye kobo besia, betua ketua. Maya na manye. Baby a Ghana edure yi. Ye kobo besia say ye di betua bosome aketua. Captain Smart the king of morning shows O manya won we betu lithium. E won fanteman. Any voter region etua sika boom ama oman mokoda da ahemfo so esanso won fante na nanom ahemfo mo won fante no me ka kire mo ani die kwan so obuo kwan so mani nsamo enkrata ne kire se paramount bia no $1 million for development eba sama eba mo fi hwe memma ahemfo no ntiasie sese ya o me ka no kwasam nyame ni ma kire wa ahemfie no ye be blast manabu. Listen to the king. Na ye paya. But I'm ho sem ye mesia. Lithium asem no. Enra de no eye eye opener. Afi na mbeka mu asem. Captain Smart. E ma na lithium tuo ni be pra won no na ha be. E wo mfante ho. E ha. Fe no nto nchen. E ba ho. Ti se ya me no ka sei. Wo yo man a ye say eye agrarian economy atwumetwa. Agrarian economy.
ne ya ka brofo kaka ne jente so we afurumpom ne ya de aka nkwase abrofo ne ya wie nkwase sika ne ya dini nkwase die agrarian economy se Ghana ye economy no ya de kuayo na eyo na obi a wanwene best farmer ne car aka ministry when the travel say Bawumia ontimi mbu aman no me na me catch now say cars no and that's ministry ho national Farmers Day celebration 2023 best aquaculture aqua otimba mankasim best aqua or electrician or Pentecost elder aqua for culture me say aqua means water but aqua otimfante best aquaculture 39th national Farmers Day celebration 2023 cars way young farmers no 2023 yes here call license car no we are transfer of ownership we are the ama farmers no cars no that si ho e better na bet we running mate Ghana for me ma no ngasa kwa o minimum man mu che o papa we di 90 years uni ma me catch o plane well from 1909 be sin ne minimum che o papa Mena me kade he madam we twa survey bibini bibini o se tete no ekurase ka me wofa John Bichem na me na to arrow glass ya tro ni mu nyame wo ho e na kire ho ya tro ho obi nim be se oba odu apam junction no wa top anu na oduru Methodist fo ese ho trago mu otakwa na ofo techima bepo na no wa start bo pi na krom ho nkona ya dibirika na ya jeso koko sija so pi koko sija so pi ebeyeye pipi ebeyeye no the pano na ba no ebubu pano na ma krom ho fo de obafia ye o maye gwen bibini wo fa bedu fie no wa che pano ni na wa bonte ye nya bini wo fa ma che na wo fa se o ye papa mankrofo na ni ba no ho so no watu abetra nkran obi fra me wo fa nka kire nse me na mkan pano bi pa mre bi oto wanyami mama bi ye friend na mama esigare oto pano bi wo pa da wo fa oto yemi pano na ya ni ye na ye twen se wo fa de pano ni bi baba odugo mo atachibe nkwanta na no so apepe ebe ye ro ba che pano ni na and I'm so my okra cat kro wo fi kro adwane here because they come the cat the pepper no when you be of ama che dey ti ama me kwando pan wa be si dem pepper no se mo of ama pan no but me wo fa kro ya no me wa pam secondary school odi dwabere me I just want to create some humor so that tension na wo mu no be ba form kakra nyese me chini wo fa nyese me mbu bi wo fa onua ma chi o me ndigare onua media na mtia mya na me wofa kro ya John Bichami me milk me milo me sardine me come beef obeto niam bebre de abrabia pam secondary school the attend say o hwa bontenso fo wie no o hwe na ofase o hwe fi ti sa wo ye mampani a wo hwe o party fo wie a ese o say go mo attachment kwanta na so pan no pe no che ba me obra me sardine obra me come beef na ye friend tinapa obra me tinapa me wofa that time na tofi bi ho friend hacks me pepa no wato no dosopu no de abrame me call elections ewo apam secondary school eno anam tafre na me de call what you say sani ye buman te say wofa kobrebo sani ye o man ye yo no yie na mo ni so da ho o man ai farmer awini car na dasi ministry aquaculture then cha Ministry of Fisheries God in Pepro minister no video na bofe me nko Kenya me say na national security be che me ka bibia. Listen to the king of morning show. Ghana MPs ne ko Kenya ba ya omo say your parliament ne nya kra na ye de nkra ni exit point wan na ka kire o ye create exit point man na wiye sika wa fa madwane boy be boom krom ha no you guys don't have an idea you be gwabo to sen kola. You guys don't know. Okay? Mami can't say what you are not going to captain the attempt. And nam say me tell us say what's the need the attempt. Mamia no yaria hospital muya Ministry of Health any policy. Ama oba penny a when your car quenchia or the hospital ni atam na kwatu nwuram
Atam the dear by the chance. Who are the guys of the man or ya bois? Sani Abumai. Sani Abumai. Oba penny to say come me agi. Metiani say, me mammy in your car quenchia. Mankasim hospital ni ho. Mankasim clinics na ho. Mankasim yenye surgery. Obi ambie na sumtie me. Mankasim kro kakraka na esi ho no. Akufo-Addo Foundation for Jubilee Hospital. He is smart. Osi 3 bedrooms. Any apatadan. Edisi ho. Ebam din. Se. Wonum. Nyame ya adoma. Obeto so. Yemfa ne se Mahama ni Professor Mills. Mutimo din. Mahama kosi commander sugar factory luye do. Wandwere mankesim fo ho yate ase. Na ado ya MPP ni. Kwansa o ya MPP di bia me wofa onye ne ba bi ko. Nyame fa ne krase. Ne ma me kura firi mu na nsen ai. Last week o na Ophelia oye MP nase efi. Ono anka so Ophelia no obedi ni kuna de. Emfie nan ene akiri. Mankesim ye hospital. Now to wala it would Jimmy Sola and I'm calling more bam can come masam or wala what you are madam no wala and then I'm no wala bam unentim futu Wait. Dabna why your mind You pie. Even you all niti kame mami agi when you accident may I say hospital ni mankesim Kwabena hospital Kwabena number 1 Kwabena number 2 Eja number 1 Eja number 2 Eja number 3 hospital ni ho Wait. ebi o mo kan chami hospital ho you make to say say cause of no do one ho aye ma aya bedam Wait. na sorry a MPP NDC sa jimi no me kura me ho amenti ase na ye say yakotam me maame akoto nwuram adentra ye nim ba bi ofri ebe nenti ni ped ho mpo ye ti kro yi mu yi Nkusuku mahene Mankasim mahene Nyamransa mahene Nana Abiadze dominance mahene ye ohene fefe ye Awurade Nyankopɔn Nana Kwebu Owusi empo ye kwa wa hemfi a me na wo nim me wonim Godwin wonim GH boy wonim Ima wonim obi a enso wo hwɛ me ye aduane fufuo ame yedi na nipa da hospital you say ye nim no eti ya sand na to hospital ambulance akoyi nipa ato nwuram me Kwajo smart me your president hospital ni penny or by now or cell or jail me na me catch say me na me your president hospital ni penny for nurses and doctors e hwe sa ma me ni na by now wo jail because where a manslaughter you have killed a human being. What kumnipa? So who nimpa? Enti social welfare ni. Want to be more social welfare for money? Commission of Human Rights and Deben Justice Shraj any ho. Say ya throw petition ko. Ma maybe daha when ya ka kwensia ye nimu no or daha na pese ye hu ba bia na busuafo fi ko radio station na mo se matam nipa koto nwuram emensu atabu na kuno. Bibini ye nipa o. Bibini au. Who be there oya fantini? Wait. Ohia adokoro mfante. Ene binom so gu mfante di jimi ete ho ukwa kan so wa no oya wo ye be ma ya hye mankasima bejimi asia ayabra ohia wo mfante ohia buburo e wo mfante ye tie Captain Smart eti wudru central region babia ohia you see poverty ohia sa na adokoro mfante Ese wa MPs gu ho emu mani mu mema omu gu ho MPs ne sam ho sa ade bi ye o ministers e free central region omu gu ho Ye dwene mu wo. ana ekom edem fantem mabunu ekom diga na mabunu Sika. ye no an say na amen Yo, T for winning and Sema a Captain Smart on Net TV morning show host for the 2 award to be money. A year MP4 watches a running meeting qua again, moment running meeting. I don't know what I say. What because I'm to Abama a year, Santa Fort to Abama TV. Now a year, Bawumia of the cigar, and as all yet, really now a year Captain Smart in Central Donara and Africa.
The guys GC News and our no. So we can subscribe ya. Let's just say over subscribe no like it. Now I share video no ama ofofro so enye bi na wahwe. Also betimi a share wadwen afaye some we na ho ewo comment box ni. Weti linkabio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.